Tigasat. Napalabas, inkuyog ni Angeline ni Monray, arimwar tapno sabtenda ti gayem na nga agnagan iti Diana. Inlibre nga rod tinaud-udi dagiti dua. Kawayatan na, nagdanagmet ni Panyang, tadimet la sumangpetem dagitoy. Isu abinilin na ni Malyong nga awagan na ti baro. Taamangan no adaman ng dakes nga naramid ni Angeli, iti awawirda. Itimat barangay San Berting, pinagbunag ni Rocco ni Baliko, kadag iti maaramat para iti patakderda akal kalapaw apag naedan tilakay. Iti sabali abangir, iti ayan da anaya abar, nagsaritaan da kin ni Flora ti may papan iti panag-review ni anaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa! Asikasuwa kung di pa nagripaso. Kasta ka di? O sige, makaamu ka nga ron. Good luck nga ron ha. Di ka madanagan. Tumulong ak amang ikararag. Asapay la kumata makapasakan to iti board exam. Agyaman akslona. O sige nga ron. Nanyaman ti pangadeng mo. Adda ak tulat ta iti likudam amang suportakan ka, anaya. O, ulitag. Adan kadwam amang ipatakder iti kalkalapaw mo ditoy. Ay, wan kanakan. Agyaman na ka. Talaga anaasi ka, kanakan. Wan, ulitag. Isong agsingsingpet ka ditoy, wan. Noon niya dagiti ibagak, iso lang ti isong bat mo iti ure asinong agdamag may papan iti daytoy alote. Ay, wan kanakan. Sige nga rod, tagsubli akon iti syudad. Orayom ti awag ko, ulitag bali ko. Wan kanakan. Ay na. Naimbag may tada ni Malyong a bata-batak ditoy. Adda baon-baonag. Day. Kita Malyong. Bangking samit yung tarag-ragad dyan. Ay, nawaw. Dagita matam siguro ati bangking balikaw. Inugita kiti lapis, bangking ko nam kiday na nawaw. Ay, saan aga putasan asikatag na idakit? Sinsinan mo yung trabaho. Ay, tulungan na kiti dito, ibalikaw. Naglaing kan. Dito lang nakabani ka sa rarami, di mamang buy-buy ang kanyak. Hiya ka, sinuswerte, ay nawaw. Isurok na raw, taramidam. Nada. Ikagarat kiti bangkingan. Nita, hoy! Bangking ko nakalangaro lang. Sige. Ay, Aday tati ragaday. Sikanti mang ragaday. Tanalalain ka. Halan, taobserbarak taramidam, tapno amaw. Tanusak amin ti mga ramed. Sigurado ang marbada gusti kalkalapawa ay nawaw. anya? Mamataja ka mo tagkarpintiraw. Namapay asak ti pagkarpintirwam, No kaya mo asin sinanlakal kalapaw ti marameb, sige, isak ti makamaw ay nawaw. Tawari marbano agtudaw, awan bibiyang kaway nawaw. Ay, laklakayan kang awan ambuda. Mala, aglisi ka dita. Ta isurok taramidam. Hello, Diana? Hello, Angeli. Mabalin ka di agkita ta? Sure. Ikuyo ko ka diti kabsat ko? Ha? Oh, no. Uray saan friend? Sige lang, ti kayat ko ang makalanglang ita. Adala importante nga ibaga. Ha? Okay, Diana. Sige nga, Rod. Ibagam mo sa dino ti pagkitaan ta umayak adagos. Angeli? Abaya kas dyan ni Monterey. Ha? Kasjay nga niya. Di ka ma-offend, ha? Nga madamag ko lang. Nagtaar namin di kabsat mo. Nagbakad alalaki. Kan talaga amayat titaktakdar na. Ngam apay akas jay. Nakahin-hin-hin ti panagsauna. Ha? Talaga kas di lang ti panagsasaon ni Monterey, Diana. Ngam normal di kapsat ko.
Amang ano pampanunuto mga abnormal ni Monray? Saan? Normal dayjay. One, awan diferensya na. Anya? Tilaang pa nagsauna ti diferensya ket. Amang ano ko na ket di abagtit ni Monray. Ngam saan, Diana? Saan? Saan mo kit di, Anjali? Awan imbaga kakasta. Sigakit di man? Ulitak, kas dila ang tinakairwaman na apanagsao manipod ubing. Kasta ka di? Wan Diana, isong awan ti rumba nga pagdanagam. Ang apay friend, na turn off ka kadin, kapoy ti kasi apanagsasao ti kabsat ko? Saan mo na crush? Ha? Saan man, Anjali? Iso na laang. Tada nadlaw ko kankwana. Anya da ita? Kasla na atap kanyak. Saan nagsamot atay? Saan man? Type na ka dayjay. Managbabain lang kami na talaga. Okay. Don't worry, my friend. Siyak ti mang tulong kan ka. No talaga at type mo ti kabsat ko. Siyak ti makaamukan ka, Diana. Ay, nawaw! Nalaing kamot kaya mga karpintero abalikaw. Na, kita kat nalpastikal kalapaw mao. Awan pa'y intultulong mo ba? Ay, nawaw! Adamot Siyak! Ti parayawat iti martilyaw. Ragati lansa. Amin, mayawat yan ka. Anya pala ti sa pulem ngay. Ultimo danong ngay numam. Yawat ko ba? Ay, nawaw! Agulibag ka. Iboy-boy mo man ang tinaramidam. Saan, mate? Ibagbagag lang, mate. Ay, nawaw. Sika kumangamin ti may destino dito ka. Ay, kat pasinsya ka, balikaw. Si kamot nga raw, ti dinutukan da ngagtrabaho dito. Ay, nawaw. Anya kano kaya ti mulam dito? Lubyas kan pipinaw. Nakaskas daw mo dagiti amutan niya, balikaw. Nagadwa mabalinda gatangin na daga. Dito'y pa'y nakasulsuli nagmatay, nawaw. Awan bibiyang mo dito na. Ay, nawaw. Apay daga saya tagdamag siya ka, balikaw. Ay kat saan asak ti pagdamagam Isuda. Ay, nawaw. Talaga nagrigat na pakipagayan da ito, balikaw. Bari-bar ti pa nagpampanunod na. Ay, nawaw. Mala. Agluto ka kiteng. Tamabisina ka. Ay, duwatang aglutaw. Ay, nawaw. Di ka manin aging lalay nga mga baon-baon kanyak. Tagpada tala iti trabaho. Di pa yagiyaman. May katinulungan dito. Nita, kumarit ka man Ay, saan? Saan ko nga ugalit ti kumarit balikaw? Napigsalahan nga talaga ti busis kaw. Nang runa no kastoy at tagtagibasitenak. Talaga ang ubato ti busis kaw. Ay, nawaw! Anya, napintas ka diti na panunot ko, Ariel. Dakla pagkwartahan da ito eh. Nalaka a pagkwartahan. Saan matamasapul nga agapurata ang maadaan iti ado a kwarta, Roko? Ngamin, ado ti paginkaman ta. Wen, ngam di talam mo ti mapasamak kadag iti masungad na aldaw. Di talam mo ti gas at akunada. Tay ngarod ka na yung dangay baga. Ti biyag kat kaslapilit niya agtultulid. No dadduma, adda kay ti baba. No maminsan met, adda kay ti ngato. Roko. Di kan kumuntray ti plano. At adda bumaknang tano kaskasano. Oh, apay. Saan ka maragsakan iti imbagak, Ariela? Saan man? Kayat ko. Sino matisaan ang mga yat iti ado a kwarta. Ang ti siguridad ta ti pampanunutak. Di ka madanagan, Ariela. Amok ter aramidag. Awan to ti pakailibsungan tayo ti daytoy. Basta kidawag ti kooperasyon mo. Roko, ti may sapay a pampanunutak ni Samuel. Awan matlangan ti paglawagan ti amin.
Di ka nagpampanunot, Ariel. Mas stress ka lang. Agtalagta ka dagiti otoridad. Isudan ti makamoy ti dayta. Di mon pa kariribukan. Panunutom latta na ti asawa na ti akin aramid iti dayjay. Ket no bilang ta ni Wibilin tinang padukot ka ni Samuel. Nasaya atmat. Taisun ti mga sikaso iti asawa na. Wan, ngam amumat nga. Husto, Nariela. Advance nga min launay ti panagpampanunot mo kat. Iso analaka kang agdandanag. Relax. Kasanon no umawag tumaninday jay awe bilin, kat agkid daw iti kwarta. Sana basta makadawat iti kwarta day jay. Tadan nagpinirmaan nyo akasuratan. Saan ka di? Ngam apay nga rod a pinadukot na ni Samuel. No bilang iso ti akin arami di ti dayjay. Kwa. Nalabit, nakaamiris. Kat napanunot ng asawa na lata ni Samuel. Kat kaya't nasulnitan dagiti nagkurangan na kankwa na. Anya. Saan man na dahi tati pagsaritaan ta. Tagpada talang ama stress. Tikit di pagkwartaan ti panunutan ta, Ariela. Agawaan ta ti agpabaknang ta dapay gundaway tangag paado iti kwarta. Ay nawaw, no kasta, patuloy mon ti plano manakaw? Agribyo kan? Wen tatang, umdas magsiguron ti urnong ko para iti panagripaso. Sige, makaamo ka anak ka. Ibagam laeng no da kurang mau, nayunan ta ti kwartam, okay? Wen tatang, di kay madanagan. Umdas ti kwarta. Ay nawaw, di ka kadiagbain amang ibagay ti kwarta kanyak. Apay, anyat pagkunkunaam kanyak nga ma'am, awan makukwarta na? Or nong ti swildok tapno ang mamanakaw. Awan mo't paggastusak, talibre mo't ti kankanak. Iso anak kadulin ti swildok anak ka, ay nawaw. Ay natatang, baybayan nyo ti kwartayo. Saan nyo akot ko dyan? Tano adda emergency apakasapulan nyo, addan to kautan nyo. Ay basta, ikan kanto iti kwarta manakaw, ay nawaw. Kasla, jakpay kat marik na ti kinaamak. Papaayin na kamang tad iti kwarta ken ka. Agpasugno, daksa na nakawain na wow. Alawanan, saan kayo nga agpasugnod? Wen ka di kay madanagan, ta dumawatak to iti kwartayo. No talaga nga awanan akon, tatang. Sige nga roda nakaw. Good luck, Wen. Ay nawaw. Agyaman nak, tatang. Bye. Bye, mua-mua, chop-chop. Ay, nawaw. Talaga, nagasata ka na daniti anak, akaskin ni Anaya. Nakasing-singput nga anak. Iso tay klase ti anak, di na kayat niya agparikot ti dadakkel na. Di na kaya ti mangnamnama iti tulong ti dadakkel na. Di kayat na, agtaod amismaw iti pagbannugan na ti anyaman niya ramaten na. Di na kaya ti mangnamnama iti agtaod iti sabali at tao. Ultimo siyak nga amana. Ay, nawaw. Nay, nagsapakamot din ang nagreeng mo, Ray. Manula nga oras ti turog mo, Papanam, nakasukat ka ba? Riniingnak ni mama, nana. Inak ka no agbayad iti bills dito yung mansyon. Anya! Ay, rumwarak ita barok. Inak makitsenda. Yig mo dagiti bills ta siya kung ti mapan agbayad. Ha? Ala, amangan numala daw ka sumangpet. Ungtan na ka ni mama. Sa paag ti rumwar. Tapno makabayad ak adagos. Kat makaawid ak tumot amasapa. Ala, saanan? Alakit din, siya kun barok. Mala, yig mo dagita babayadan. Siya kun ti mang bayad. Ta ituloy mo ti maturaw nga, Sige, nana. Adtoy. Kan adtoy ti kwarta. Ay, saanan? Idulin mo day tatakwartam day ta. Ha? Ala,
Apay ngay. Basta idulin mo. Ang di mo latta ibagbagan kan ni mamam tapno saan nakamanan nga ungtan. Nanapanyang? Sige tagpalusak pa ikbar akwan. Ala, mapankan iti silid mo. Ingka itulo yan, ti maturaw. Idulin ko kano ti kwartak. Ay na. Nakisayan pa yun ti kwartak nga inted ni papaidi kanyak. Tanukurang ti sweldo kapag bayad ko iti bills. Kapilitan akisayak ti kwartak. Tapno sa anak nga ungtan ni mama. Apay nga taakas jay. Adumot ti kwarta ni mama. Baknang met ni mama. Ngam, pangip-ipanan na nga ti kwarta na. Ay na, naimbag pa ni nanapan niyang. Uray babaunan laang dito yung mansyon. Nam nakasingsingpat kanyak. Nakasingsingpat dakin ni Tata Malyong. Isara kong ti cabinet ko. Kan, itulbag ko matlaang na ito'y. Aday ta. Naitulbag ko na. Ituloy kong ti maturog. Oh, Monray, di mat ko nakamapan kaagbayad iti bills dito yung mansyon? Kwa? Ala, anya nga iti bagak. Nadangatan ay nanapan niyang. Oh, apay adi ka agsao. Ayan dagiti bills. Nakabayad kan wenno saan pay. Sungbat! Anya ti sungbat ni Monray kini Ariela? Gagayem, di yu liwanag dinggan, tituloy tinobela tayo, anapoluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nagsaritaan da Flora ken Anaya, ti may papan iti panagripaso tinadudi. Ket nakunana ngagpakada pay laeng daytoy iti trabaho na, kas kumakanta. Ta pamaysanan ti atensyon na iti panag-examine na iti board. Kabayatan na, inkuyog met ni Rocco ni Malyong iti lugar a nakagatangan na iti taga. Tapno tulungan na ni Baliko nga agaramid iti kalkalapaw. Iti may sangal daw, binaon ni Ariela ni Monray nga agbayad kadagiti bills iti mansyon. Ngam ni panyang tinagdisnodo nga agbayad. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Di mat ko na kamapan kaagbayad iti bills dito yung mansyon? Kwa? Ala, anya nga tangay ti bagak. Adangatan ni nanapan niyang. Oh, apay adi ka agsao. Ayan dagiti bills. Nakabayad kan wenno saan pay. Sungbat! Atan kayam ni nanapan niyang. Uwan mama, nakabayad akon. Ket, ayan dagiti binayadam a bills. Yag mo dagiti resibo. Mabit lang mama, inakalaan iti nang itiswak. Ulitak Monray saan ka nga isursuro nga agulpod? Ngamno ka sa pulan, tapno saan ka lamaungtan kandangran ni madam. Pagsaya atam mutlaang ti ibagbagak. Nanapan niyang, makonsensya aklang amin. Ngam, sapay la ko ma, tamapakawanak ni Lord no maararamid ko ti kastoy. Barok. Kanayo nakmatkit di nga agkararag.
Agkid-kidawak iti pamakawan ni Apo. Tano daduma, agul-ul budak. Mala, pasensya ka nuan. Gapo kanyak no ape anagulbud ka ken ni mamam. Angam no di mo aramiden ti kasjay. Sigurado adang ran nakamanen. Nana, Angam ala, saan na bale? Saan siguro na maulit day tiyan? Saan kanton ang mapasubo nga agulbod, Monre? Hello, Rukaw? Hello, Malyong. Nunalpasan di trabaho dita. Agsublikan diti mansyon. Ay, nawaw. Di na ka disukunin, Rukaw. Di nakman mandaran. Agpa-importante ka man ako nak. Ag-commute kan. Anyat paglugana nga... Hello? Rukaw? Hello? Ay, nawaw. Imbabanan. Mali, man sila umawag. Dapat nga tapaglugana kiti kasti nga oras ay Sapay nagwatiwat ti pagnaik amapan ijay patad. Sa paik to lang nubigatin at agbiyahe. Aging data. Diyak pa'y lamakaid na nga pampanunot. Ay, nawaw. Adumot ti mabalinda agatangin na daga. Nagaduala ko iti asidig iti syudad. Dito'y pa'y mo tinaggatangan da. Uwin now. Nalakang nga ta. Di pa nang gatang da iti dayto daga. Wait. Kasta siguro ngagpaisaw. Nalaka siguro. Manganay! Ay, nawaw. Anya mo dito nga kaya piti panahar niya. Agungat pa'y. Manganay ko na! Sado! Dahil talag namnam ay tamom. Papayaban ka pa'y! Nita, ay nawaw. Ay, agungat pa'y ang mga yab iti makan. Ay, nawaw. Talaga day tabal. Likaw! naimbag nga oras mo, Anaya? Mabalin ka diti agpasyar? Mabalin apikit din asaan. Ala, sumrakan mo rin. Nasaya at mata na ka umay ka. Adda na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya ti ibagam, Anaya? Ala, agtugaw ka pa nga umuna. Agyamanak, Anaya? Maipapan ka di iti anya day nga ibagam? May papan iti trabaho. Sa anak pa'y la makastrak ijay bar. Taasi kasuwa kun ti panagrepasok, Monre. Ha? No kasta? Nagpakadakan, Anaya? Wen, Monre. Sayang ngamin ti aldaw nga aglabas. Kan sayang ti inadal ko, no jak may aplikar. Oh, Monre. Napaulimak kamatan. Jak ilibak, Anaya? Nalidayak? Monre. Siyempre, busy kanton iti sa bali abanag. Awan to siguro di oras mo ang makisarita kanyak, Anaya. Ngam, oray no kasta? Agano sak? Maawatan ka? Ngamin? Napatag ka unay kanyak. Kat, namnamaem akaraman ka akanayon iti kararag ko. Sapay ko mata matunoy mo ti anyaman nga arapaap mo. Di ka agdanag. Tauray ka sa nun to ti kinabisik. Agdalat ta ipaay ko nga oras kan ka, Monre. Ha? No taraon ko ma. Addan to ilasin ko at taraon. Wano oras ko para kan ka. Ha? Makaparagsak mat day nga ibagbagamon, Anaya? Diyak kaya't nagliday ka. Isa adi ka madanagan. Taaddan tulat ta oras nga ipaay ko ken ka. Anaya, kayat ka di asawan day nga nga adamit panagayat mo kanyak,
anaya? Um, Aklunan ka din, anaya? Ay ayatan nakadimat? Monre. Sige. Saan ka nga apuraan, anaya? Agurayak no kaano akasyan nak? Wen Monre. Saan pa'y nga itati umno apanawan? Sapay ko matadi kanto agbalyo kanya. Promise, anaya. Saan to ang mapasamak dayta? Maawatan ka. Amok atipay la pa nagrepason ti kami di importansya. Ket maawatak mo dayta, anaya. Agyang manak itidayt apan nakaawat, Monre. Kasta ti kinapatag mo kanyak, anaya. Ay ayatan ka unay-unay. Ket nakasaganak nga aguray. No kaano nga aklunan nak. Nay, nagdodoma mo't abukil na gitaw kanahan. Bukil ti pipinaw. Lubyas wenno beans. Anya bukil ti maysa kanakan. Natangmat lang dayta ulitag. Anya natengay. Nalipat ako no anya natang dayta. Basta natang. Natengmet lang daytaw kanakan. Wen nga road. Mala, umay ka tay surok taramidam ulitag. No kasano ti panangimulam kadagitoy. Mamukon kanakan. Uray di mo ibaga. Basta ibagak taramidam tapno agbiag dagitoy abukal ulitag. Uray saan mo nga ibaga. Amok tararamidag. Wen, nga masapo lang masuro ti husto a proseso ti panagmulay ti kakastoy. Tapno agbiag da. Ha? Nga masakbay na. Dalo sampay ti pagmulaam. Sana balit a kompleto kamatan ni aramatan ditoy. At dagabyon, buneng, pala, kanda dumapay. Ay! Kaya na ti danom ito ubog. Makaamu ka namang iremedyo no kasano ti pamayam tapno masibugam ti imulam. Ay! Na yun, aya! At ito'y ulitag, pauna bayad mo. Lalayang ang tagtrabaho, wan? Ay! Ay! Uwing kanakan! Uwing agagagita! Kariri mo ba lang, Monre? Wen, Manang Angeli? Nagsetak ngamin idirabi manang. Di mat adda sakit mo iti karabukob. Pinarita na ka ti doktor ngagkanta san aya. Okay ka no sa anak ka na yun, manang? Ay na, agbambanog kala dita. Agpuy-puyat ka pa'y. Kasapulak mati agtrabaho, manang. Tapno makatulong ak dito'y mansyon kadagiti babayadan. Saan kan nga agrigat no armam ni Diana? Ha? Baknang ni Diana. Ado ti negosyo na. Nalai nga agdiskarte iti kwarta dayjay. Ken kaimaan na ti agnegosyo. Manjak, manang? Oh, apay adi mo kayat? Nagasat ka nga rod, ta crush na ka nga uray kasta ka. Ha? Addapay balay na. Nagpipintas tagitilugan na. Ken addapay kondominium apapaabangan na. Agbiag kanto a senyorito no iso ti maasawam. Sigurado nga iso pa'y ti aggastos ay iti kasaryo no kas pangarigan. Iso nga armam to, ha? Manang Angeli, saan ka di atilaang ay ayatan ti lalaki ti arman na? Apay, awan riknam ka ni Diana? Napintas mo't Saan kong ay ayatan, manang? Ay sus, masursurum to. Masursurum to ti agayat. Saan, manang? Addan ay ayatak? Asino? Diyanak ni Tata Malyong? Ay, lipato mo dayjay. Kwarta lang ti kayat na kan ka dayjay. Ti ammo na siguro, patawidan na ka ni Mami iti sanikwana. Ngam saan? Awan tinamnamaam atawidam ka ni Mami. Kan, apay, inaklon na kan aya? Saan pa'y? Ngam amok, kan marikriknak, manang. Aklonan nakto ni Anaya? Ay, namon Ray, narigat ti mapaay. Iso alipato mo day di babae. Ni Diana ti maibagay kan ka.
Iso ti ayatem. Iso nga armamon. Diyak kayat manang? Kayat mo. Saan? Kayat mo nga, Rod. Saan man anatangkad ti ulong? Manang na. Rumbang lang agtulnog ka kanyak. Naawatam? Ala, agdigos ka. Tao may agpasyam ni Diana. Anya? Or no sam tabagim. Agpagwapo ka, Monray. Atuyin ti merientayaw, Mamanjilay. Ala, idisum di tanta panawan na kami dito'y hardin, Tata Malyong. Wen, Mamanjilay. Lalaki ti babaunan nyo Angeli. Wen, nabayagan na babaunan ni Mami Dayjay. Adda kadwa na abaket ngam nagawid. Kanayon nga agawid dayjay babaunan. Ayan ni Monray. Agdigdigos. Orayan talabiitan. Ay, naimbag ka pa. Nagpintasan ti biyag mo, Diana. Kaasi na. Nagbunga matan ti nagbanugak. Kat, oray matsika. Napintas matibiyag mo. Tabak nang kayo. Ni Mami laang tibak ng friend. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay basta, istorya agtukan ka. Ala, agmerienda takit di. Pangururayan taken ni Monray. Tata, ilang mangdak? Ay, nawaw. Apay mo, Ray? Addaman ng tiar-aram ni Manang Angelica niyak. Anya? Diyak kayat dayjay babae, tata. Iso ngay lamang Panglamang ngay kan ka baraw. Ay, nawaw. Sa pulin na kamatlan ni Mamanjili, Sigurado adamagin na kakanya kay nawaw. Rumarak laangan. Aglibasak, tata. Ay, nawaw. Sangwam latan aday dya babae. Di ka latag sasaon no ko, Manjak, tata. Basta rumarak. Ay, nawaw. Kuyugin ka nga rod, baraw. Malala. Tarasin mo, Ray. Rumortan. Uwan, tata Malyong. Ay, nawaw. Mabit lang, Isirak mo't lang ito'y gate mo, Ray. Darasin nyo, tata. Taamangan no makita, tata. Malala. Kumaykan mo, Ray. Ay, nawaw. Papanantang arodin niya mo, Ray. Ay, agawit na ka di, balay. Ay, sigurado nga awan mo't lang nanayay, jay. Mapanta iti ayan ti tanem ni Papa. Ay, una niya. Sige, umay ka nga rodin mo, Ray. Tayin tamang paran iti taksi pagluganan ta. Ay, nawawa. Makabannog mo tumuli dito'y bantay ulit. Naimbagkin ka Tawan imit mo nga imulis. Ngam siya ngay. Ay lah, nagdagsin to barot ng balay ka. Agan anos ka ulit Kwarta ti kasukat na kita bannog mo. Pangaramatan tayo iti barot kanakan. Pagalad ta ulit Anya ti aladan ta. Aladan ta to'y lote apagmulaam. Anya, apay pailaeng. Kit awan mo't tao dito. Sisak laeng mo't yagnagid. Ay, nakabutbutang mat. Awan pa'y makasarsaritak mat. Oray balo la kumaabakas. Awan pa'y. Nagadong ay bagbagang ulit Ala, aginanagan. Kalpasan na, rugyamon ti mangalad iti pagmulaam. Tapnawan ti makastrik nga ayop amang dadal kadag iti maimula ditoy. Anyapay ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.